Right, continuation ya test 1. Now I make a question 11, so we are going to continue to question 12. What can cause a dangerous situation? What can cause a dangerous situation? Now, do di dintsinyana tse eleng gore di ka baka serai kana di ka baka borai mo tseleng, ra utlwana? Ke eng dilo tse dintsinyana tse eleng gore di ka baka borai mo tseleng? O tsamaya ka koloi e leng gore ga e road worthy go mo go ka baka borai mo tseleng. Ga e se road worthy ke ra mo entse yang e le gore dithaere tsa teng di hedile kana di senyegile, di hetse di tswa dithaere, dilo tseo di ka baka borai mo tseleng, ra utlwana? Go tshameka ka steering ke dilo tse e leng gore di ka baka borai mo tseleng. Go tshameka ka steering ke ra motho a tsamaya koloi ya gago e tsamaya kgonisiwa yana go mo go ka baka borai mo tseleng ka gore kgantele wa go hela o tsana mo laeneng ya dikoloi tse o gapanang na tswa ke dibriki tse e leng gore ga di briki sentle kana briki ya gago bo brika ntlha e le 1 go mo go ka baka borai mo tseleng ka gore nako yo tla beng gore wa brika ga gongwe tla be o bona koloi ya gago e siela side e nngwe ka gore dibriki tsa teng di a bo di tshwara side e 1 hela, ra utlwana? Go mo go ka baka borai mo tseleng. Question e nngwe tla be go botsa gore when you brake you notice that your vehicle pulls to the side, what could be the cause, or what could be the cause? Yes, so seo ha le gore koloi ya gago a brika bo itemogela gore me a ke brikane koloi ya me ka re e khonna ka side-eng e ka go mo go dirwa ke gore dibriki tsa gago di a bo di tshwara thata ntlha e nngwe go gaisa ntlha e nngwe, ra utlwana? Your brakes engage on one side, ra utlwana? Kana koloi ya gago e brika ka leotwana le e lengwe hela, kana koloi ya gago e brika ka maotwana ka ha lefting hela. Ke sone se o tla beng o lemoga gore ha o re wa brika koloi ya gago e siela ka ha side, ra utlwana? So brake switch engage on one side. Dilo tse dingwe di ka tshwana le go dima di-headlights kana motho o tla go brightile batho hela yana, go mo go ka causa dangerous situation. Kana o dima mme o dima late, o dima batho ba hetse ba go flickela dipone, ha kana o dima hetse motho a le gaushi, ha go mo go ka presenta. The other thing ke go quarter di-corner, go cutting edges kana cutting corners, motho a tla khonane ha khonane a tsena mo keveng go itlhela le gore koloi ya go e tsamaya mo lane ya dikoloi tse di tswang go pele, go mo go ka baka dikotsi. Now gone ha question number 12 ya what can present dangerous situation? Dipping your headlights too early. Ha ile gore o dima di-headlights tsa go too early ga o ka ke ga nna borai, ra utlwana? Ka gore ga o di dima too early wa bo e re koloi e nngwe le o bona hela o tswako. Question e nngwe go botsa gore when should you dim your headlights, ra utlwana? Go tshwanetse o dime leng? Ga wa tshwanela o dima ga o bona batho ba go flickela, o tshwanetse o dime ga o bona le gore go na le koloi e tswang ko pele, when there is oncoming traffic wa dima, ra utlwana? Dipping your headlights too late ke sone se ne ke se bua gore ha o dima headlights too late koloi e nngwe hetse le gaufi go ra gore o ka baka kotsi. Go answer ya rona e be nna B, ra utlwana? C are driving during the day without headlights. I mean guys, come on, ha go kwa kgwetsa motshegare o tshubile dipone akere wa bona e be e boela gape mo question 13. Ha se re ne ke e boeletsa ka phoso, ra utlwana? E boela hela yane le ha o bula mo bukeng ya Matshwao, I'm not sure ke page 6. Yes, page 6 o tlo itlhela di tlhomagane hela yane go what can cause a dangerous situation. O ka nna e tlola ebile ya 7 o rongwe ga gongwe ke yone no e bala kante no di ntse hela yalo, ra utlwana? Di tlhomagane hela yalo, what can cause dangerous situation. So e nngwe ke yone ya goreng now a re itebelele gore ba kwadile di-answera tsa rona ya e be re a go go A. Ya kere ke ne ke ntse ke le bolelela di-answera tsa yone, so a re go go A regular and well maintained vehicle a e ka cause a dangerous situation? No, cause ga is well maintained, ha e ke a cause a dangerous situation. E be re a go go B ya re brake switch engage on all 4 wheels. He o bo gakologela gore mme kana bo go sukile a bua ka gore ha ile gore briki ba gago bo tshwara nngwe ka gore gore it can cause a dangerous situation, o bo sekela A o re none ke yone the correct answer. Nna ga ka rialo o tla bo nkgolega, ne ke re dibriki tsa gago ga ile gore di tshwara ntlha e nngwe go gaisa ntlha e nngwe ke gone ile gore ka cause a dangerous situation. But ga ile gore maotwana a gago a brika otlhe a bo 4 a brika hela sentle go ra gore go mo ga go ke ga cause a dangerous situation, ra utlwana? So ba bo ba go tshameka di mind games ba itse re o kile wa bona di-answera tsa mohuta, so wa go di tlolela gore ke tsone di-answera, yet ba itse gore ba le ka go confuse. A re go C ya re too much steering wheel play, go khonisa koloi a ke go tsamaya go khona khonisa koloi go mo go ka cause a dangerous situation. Answer ya rona ya gona C.
now ke ra gore le lemoga gore batho ba leka go le confuse yang gore o itlhela o phikile the o tla o tswa ko testing gore mme kana test ele ne le motlhofo bogosi ke ipotsa gore ba re ke fotsitse dipotso dife ba ne ba go tshamekisitse hela yana ra utlwa. Let's go to question 14. You had to obtain an expert opinion because of technical modification on your vehicle or to your vehicle. Okay. What are you required to do? Technical modification re ka bua ka bone go bo go hetola koloi ya gago go gongwe kana alterations to your vehicle. Okay. Gate what is required ke eng se e leng gore sa tlhokagala ga e le gore o lekile go hetola koloi ya gago technically ngwe o hetola ka dipone tsa koloi ya gago di laitang ka teng kana o change sengwe hela se e leng gore is technical mo koloing ya gago o tshwantse o dire ya ra utlwa. Obtaining a roadworthiness report is not enough ra utlwa. The workshop report is not enough. O tshwantse gore o nne le a certificate on the opinion e leng gore e tswa go a technician certificate ra utlwa. And the vehicle document must be corrected. Dipampiri tsa koloi ya gago ya nong di tshwantse go baakangwa gore di describe best koloi eo ka ha o e change-ileng ka teng ra utlwa. Ha e le gore o change-ile mmala wa koloi for example o tshwantse a reng wa ya go transport wa eta wa change blue book ba gago gore bo blue book ba gago go na le color ya koloi ha e le gore go kwadiwa mmala wa koloi ha e le gore koloi ya gago e ne e le ntsho now o e dirile tshweu e tshwantse gore le gone mo bukeng ya mo blue book ba koloi ya gago go tshwantse go kwadiwa gore no this car now is no longer black, is white. Again, so that's what you have to do. The suspension of your vehicle, question 15. Answer ya 14 ke C. The suspension of your vehicle has been lowered and an expert opinion must be obtained. When is this required? The suspension of your vehicle has been lowered and expert opinion needs to be obtained. When is this required? The suspension ke sone dio tsene ke bua ka tsone gore suspension ha ngwe koloi ya gago e isa go tlase o e loyara ke re gate it has been lowered ke tsone di alteration tsone dio tsene tsa ke re gateng an expert opinion has to be obtained. O tshwantse o ye go motlhalefing mongwe o momotse gore a mme ka ga ke e dirileng ka teng ka ga ke e lowarileng ka teng a e siametse gore nka tsamaya ka yone a kere ha o tshwantse o botsa kere yaanong o tshwantse o botsa leng go na le batho ba bangwe tla ba e dira gompieno ba re no ke tla tsamaya ka yone tla ra kgwedi hela ke sena ke bona medi a petrolo e be le gone go checka mthako. No, you don't do that ra utlwa. Hela ga sona na o e altera wa go batla an expert opinion immediately after the alteration. Le baka le nosi o tla dira koloi ya gago ya lo e loarile kante koloi eo ha ntse o tsamaya ka yone di tire di toucha body ha di tire di toucha body go ra gore di a reng di a go tlhega akere ga di go tlhega ya lo e ka nna thunyana ko nngwe le nngwe akere. So wena o tla bo tsamaya ka yone o bo re no cause ke ko Francistown mme ke tsamaye ke tlhega borone ke tlo bona that guy a tla mphe an opinion ya gore a e sharp ra utlwa o botla o wa ka koloi mo tseleng e be le gore go bolaela go nno. So immediately hela after the alteration o tshwantse gore an expert opinion must be obtained ra utlwa immediately after the alteration. Answer ya rona e be nna B. What is required when your vehicle is no longer covered by the motor liability insurance? Ke ne ke bua ka yone ha godimo ha le goreng koloi eo ga e le telo gore e ka dirisiwa mo tseleng koloi eo ga e le go telo gore e ka dirisiwa mo tseleng o tshwantse ya go registration office and deregister that kind of a vehicle ra utlwana. The vehicle must be deregistered at the licensing registration office. Answer ra rona e be nna C. Question 17. What leads to frequent serious accidents when you are overtaking on highway? Yaanong re iponna le hokole gape le boelela highway akere go ra gore wa bo tsamaya ka eng ka lebelo le ko godimo akere tsela e tona e golaganya metsi ke yone highway A1 go bo tsamaiwa ka 120. So ke eng se se dirang dikotsi thata kana se se bakang dikotsi thata ha e le gore go a overtakiwa ra utlwana.
ga o overtake o tshwanetse o keep a close eye to dikoloi tse di tswang ko morago immediately hela go sutela ka ga ile gore o tswa mo lane ya gago o tshwanetse o bo checkile dikoloi tse di tswang kae ko morago ke sone seo se sengwe se e leng gore batho ba dira dikotsi ka bontsi go kgweetsa thata o susumetse koloi ye ga pele ga gago go ka baka kotsi ga o re wa overtake ra utlwana ke tsone dilo tse o tshwanetseng mo di gakologelo ga go bua ka yone kana ga go botswa question yone ra utlwana driving with enough distance no ga ka ke a cause accident keeping a close eye to the traffic situation behind ga o ka kwa cause accident ra utlwana you are going to cause an accident when you are driving too close to the vehicle in front of you. Let's wait here, we will continue.